To President Wayne Frederick and the Board of Trustees, thank you for bringing me back here and giving me this distinguished award. It's overwhelming to be recognized amongst this year's other honorees. I can think of no better place to be right now after the Black Panther and Avengers campaigns. Wakanda, Black Panther, Chala, ushobora kuwukunda filime cyangwa utazikunda, ariko aya magambo yaguciye mu matwi. By'umwihariko nk'umunyafurika w'umunyamerika, iri ni ishema rikomeye cyane. Filime kugira ngo ibeho bisaba byinshi birimo n'abayikinnyemo bakayinoza, wayireba ukumva inogeye ijisho n'amatwi. No kuri Black Panther nuko. Black Panther ni filime yakiniwe mu gihugu cy'igihimbano cyashyizwe muri Afrika y'Iburasirazuba. Igihugu muri iyi filime cyagaragazwagamo ikoranabuhanga ridasanzwe. Imirwanire gakondo, imirwanire igezweho ikoresha intwaro zigezweho, byose muri iyi filime bisangamo. Iyi filime yakinwemo n'abirabura b'abanyamerika, inayoborwa n'umunyamerika w'umwirabura. Mu gitondo cya tariki ya 29 Kanama 2020, iyi ni itariki yababaje benshi mu batuye isi ndetse bamwiranabariza. Ubwo inkuru ibabaje yatangazwaga n'abo mu muryango w'umwami wa Wakanda, Chadwick Boseman, igira iti: mu rugamba rudasanzwe Chadwick yararwanye akora uko ashoboye, akina muri filime nyinshi mwakunze cyane nubwo yarageramiwe na kanseri y'amara. Kuva kuri Marshall kugera kuri The Five Brothers, Auguste Wilson's Marlene Black Bottom hamwe n'izindi. Izi filime zose yazikinnye arwaye, abagwa, afata n'imiti. Inkuru mbi nuko ubu ngubu urugendo rwe ku isi ubu rwahagaze. Chadwick Boseman Chala, umukinnyi w'imena muri filime ya Black Panther ikunzwe ku isi, yatabarutse ku myaka 43 y'amavuko. Chadwick Boseman, umugabo ufite izina rikomeye cyane muri sinema, watumbagirijwe izina na filime Black Panther yiganjemo abakinnyi b'abirabura, akinamo yitwa Chala cyangwa Black Panther, igisamagwe cy'umukara. Chadwick Boseman yapfuye azize indwara ya kanseri y'amara, yaramaranye hafi imyaka igera kuri 4. Nkuko nabigarutseho hejuru, tariki ya 29 Kanama nibwo umuryango we watangaje amakuru ahamya ko Chadwick Boseman yapfiriwe i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urupfu rwe rwashenguye imitima ya benshi mu bakunzi ba sinema, by'umwihariko abakunzi ba filime Black Panther. Uyu mugabo akinamo nk'umukinnyi w'imena. Iyi ikaba imwe muri filime zatumye amenyekana ku ruhando rw'isi. Muri filime Black Panther yiganjemo abakinnyi b'abirabura, Chadwick Boseman akina yitwa Chala, aho ari umwami w'igihugu cya Wakanda. Igihugu bashyize muri Afrika kiba kiri ahantu hihishe ariko giteye imbere cyane mu ikoranabuhanga. Ni umwanya yagiyemo asimbuye se wari umwami w'iki gihugu. Abandi bakinnyi bagaragara muri iyi filime ni Michael B. Jordan, uzwi muri filime yitwa Great, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angelo Bassett, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Weston Duke, Forest Whitaker na Andy Serkis. Chadwick Boseman ntazibagirana kubera uruhare rukomeye yagize muri filime ya Black Panther. Boseman muri iyi filime yakinnye ari umwami wa Wakanda, igihugu cy'igihimbano giherereye muri Afrika gifite ikoranabuhanga rihambaye ku isi. Iyi filime Black Panther yaciye uduhigo, harimo no kuba yarinjirije ba nyiri kuyikora asaga miliyari 1.3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi filime kandi yabonetse cyane nk'intambwe ndangamuco ikomeye irimwe abirabura benshi kandi inayowe n'umwirabura Ryan Coogler. Mu mwaka ushize Boseman yavuze ko iyi filime yahinduye igisobanuro cyo kwitwa umusore, umuntu w'impano no kwitwa umwirabura. Iyi filime ya Black Panther yabaye iya mbere ku isi mu kugira amashusho meza, bihesha igihembo cya Oscar. Chadwick Boseman ushobora gukeka ko yagaragaye muri iyi filime ya Black Panther gusa. Hoya, siko biri, kuko yagiye agira uruhare mu zindi filime nyinshi zitandukanye nka Captain America, Civil War, Avengers, Infinity War na Avengers Endgame. Ubwa ya ntori ishinjagira ishira, Chadwick Boseman
yamenye ko afite kanseri y'amara mu mwaka wa 2016, ariko abigira ibanga rikomeye mu rwego rwo kugira ngo abakunzi be batakomeza kumuhangayikira. Mu minsi ya vuba mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 nibwo abantu batangiye gukeka ko arwaye. Bamwe bakarimi karekare bati yanduye sida, gusa ntibyari byo kuko yari arimo ahangana na kanseri y'amara. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Wakanda, igihugu cy'igihimbano imagination country, ariko kiri mu mitwe ya benshi. Ejo bundi aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize gucya zigishyira ku rutonde rw'ibihugu bakorana ubucuruzi. USDA, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mu buhinzi, nicyo cyakoze urwo rutonde. Umuvugizi wa USDA yavuze ko ubwami bwa Wakanda bwashyizwe kuri urwo rutonde bibeshye. Muri Marvel Universe, Wakanda ni igihugu cy'igihimbano cyiswe icyo muri Afurika y'Iburasirazuba cy'intwari izwi ku izina rya Black Panther, urusamagwe rwirabura. Ku bacukumbuzi b'amateka n'abasomyi, Wakanda yavuzwe bwa mbere mu gitabo cy'abana cyitwa Fantastic Four mu mwaka wa 1966. Yongera kuvugwa muri filime Black Panther. Tariki ya 29 Ugushyingo 1976, tariki ya 28 Kamena 2020, imyaka 43, imyaka 44 iburi iminsi mike, urugendo rwa Chadwick Boseman Chala umwami wa Wakanda ruba rurangiriye aho ku isi. Gusa ibikorwa bye bizaguma guhererekanywa mu biragano by'abatuye isi. Uhise ukora ikimenyetso cya Wakanda usobekeranya amaboko. Nanjye nuko ibihe byiza. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come along.